Vidić. Subotić. Vidić. Kuzmanović. Dobro, ka Krasiću, ulazi na drugu stranu, tamo je Žigić, pušta loptu, Jovanović, gol! Gol! 1:0! Ide kod navijača srpske reprezentacije, ali morao bi da pazi da za to ne dobije žuti karton. Malenko je već izvadio žuti karton, o ne, kakva greška! Nema potrebe za ovim, ovo jeste izuzetno bitan trenutak, ali moraju igrači da vode računa o tome. No pre toga, najvažnija stvar, probili smo po desnoj strani, Krasić je uspeo da centrira na drugu stativu, Žigić je nadskočio Mertezakira i omalenog Filipa Lama, spustio loptu Jovanoviću, a postigao gol. Srbija vodi od 39. minuta.